Kabalo ba ka ngano kadaghanan sa mga negosyante nangalugi? Una, nisulod dayon sila og negosyo na wala sila ilalom na kahibalo sa negosyo na gisudlan nila. Oo ka negosyo, importante na naa kay expertise or depth knowledge sa negosyo na imo sudlon. For example, mag-open ka og bakery, dayon dili ka kabalo mag-bake. So need ka mag-hire og master baker na mag-bake. If ang baker na imong gi-hire mo resign og pinakalit, sure ko na mapiangan imong operation sa negosyo. Og tungod niya na mapaingon gyud ka sa pagkalugi sa imong negosyo. Mao na importante na aduna kay husto na kahibalo ug na kay skill sa negosyo na imong sudlan. Ikaduha, kinahanglan maka-build ka og trust sa imong customer. Kung naay trust imong customer sa imong produkto o serbisyo, magbalik-balik gyud na sila ug mag-refer pa gani og daghang customer para musulay sa imong produkto o serbisyo. Tungod ana, dili ka mawad-an og customer kay daghang nagtrust sa imong negosyo. Katulo, paningkamutan nimo na maka-create ka og branding. Paningkamutan nimo na musikat imong pangalan sa negosyo. Unsaon man nimo pagpasikat sa imong produkto o serbisyo. Daghang libre na paagi. Natay Facebook, Instagram, ug YouTube, ug ubang pang social media platform. Katunan nimo na mag-create og video, mag-post og mga nindot na mga advertisement para maka-create ka og awareness ug ma-market imong produkto ug serbisyo. Dapat mahimo kang agresibo na mopasikat sa imong pangalan sa negosyo. Paningkamutan nimo na mahimo kang content creator or vlogger ba sa imong negosyo. If musikat na imong brand, daghang customer na willing mag-franchise or gusto mo gamit sa pangalan sa imong negosyo. Kay nisikat naman ang imong brand. Mao ni ang sekreto sa negosyo na lisod malugi.